Čuj, tako to nećeš izvesti. Nije ti ovo dostava, znaš. Sad ću ti objasniti. Osloni se na kočnicu, savi se u koljenima i onda se odgurni u zrak s obje noge. Gledaj ovako. I? Ajde, pokaži mi. Dobro. Zaista ti puno hvala, Snobe. Molim, dostavljačice. Pa nisam bez razloga kralj rolanja. Naravno, zaboravila sam. Ne pričaš o ničem drugom. Gle, sad mi treba prostora, kužiš, moram vježbati sama. I uskratit ćeš si čast biti u mom društvu? Ne, znaš, za mene to nije društvo, više je kao mučenje. Ne bi rekao. Sretnem te gdje god se pojavim. Nije istina. Osim toga ja sam vježbala, a ti uvijek doćiš brbljati. Pa dobro, zahvaljujući tome izvela si korak koji te mučio, ne? Možda ti mogu pomoći i ovdje na treninzima. Mogu biti tvoj osobni trener. Da, može, aha. Gle, imam prijedlog. Večeras se možemo naći, počastim te smutijem i pričamo o tvom treningu, što kažeš? Nemoguće je odbiti takvu ponudu. Da, tvoja cura će biti ljuta. O čemu pričate?